Hey, uyayazi lento eyenziwa umuntu uma engasakufuni. Uyabona lo muntu ohlukana naye kukuhle. Ningaxabene kungonakele lutho nixoxa kumnandi kuhleko. Ahambe uyitshela uyabuya kade akasabuyi ngakusasa uthi uyamfonela. Alibamba ucingo lwakhe angabi nasikhathi. Kokunye athi ngizobuyela kuwena angabuyeli. Kokunye alibamba ucingo akhulumele phansi sengathi uyagula. Uqala uyitshela ukuthi mhlawumbe akekho right. Kuye ngokuya uqala uyibuza ukuthi ngenzeni mawuthi uyabheka ukuthi uyasesha. Uthola ukuthi hayi angenza ngalutho la kodwa kube ukuthi nje uyambona ukuthi uyahlehla eduze kwakho uyaphuma uyaphela. Mawufona kube ngathi umbangela isicefe makwenzekile nabonana. Mawuthi uyamthinta uvela adinwe. Ngisho umthinta eindaweni owawazi ukuthi ziyamkitaza ziyamhlekisa. Uxoxa amahlaya yakho wawumbambe ngawo kwasekuqaleni uyitshela ukuthi mawuxoxele lihlaya uyazi ukuthi uzolihleka nani lihleka naye aliphuphi livele liphuphe same time umbone echize ebusweni ecikwa ukuthi we nangokusexoxa lento kanti lento uyiphinda njalo aqale nokunotice izinto oyiphinda njalo aqale nokunotice amane ahamba aqale ukunotice indaba yakho ukucomplainela indaba yakho ukuthi uyashesha amakhanjwa ma uhamba kancane complain ukuthi uhamba kancane kanti kwakumnandi khona lokho naniqoma kwazi ngisho abantu endaweni ukuthi wena ma uhamba naye kubukwa nina nihamba kancane kube sengathi umhlaba wenu kodwa mase kuqala ehla lento siyiphela ukacikwe yilokho umzwe casulwa ukuthi yazi phela bakithi sizofika kodwa la esiya khona uthi wena uyindaba athi ngibona uhamba kancane ngibona uhamba kancane hayibo mina nginalilanga lonke ngisayopheka uthi uyambuza ukuthi hayibo usoqala manini ukupheka ngithi wena bakhona odadewenu bayapheka athi yena hayibo ngintombazane phela mina ekhaya as long as ngiseyintombazane ekhaya fanele ngipheke manje phela bengazi kube khona umthetho angiwazi mina lo mthetho ukuthi angisapheki ekhaya uqale manje ubone ukuthi hayibo la kunenkinga la nihlukane uthi umlandela ngecall later abuyele kuwena noma mhlawumbe kube nama miss call uyitshela ukuthi uzobuyela kuwa ngabuyeli ufone ebusuku ngabo 10 akhale ngokuthi uyamvusa uselele uyavuka kusasa ufuna ukuvuka early kusasa yini khona ubufuna ukuthini uyabona mayiseqala ukubuza ukuthi ubufuna ukuthini ubone ukuthi hayibo naye emhlola uyabona umuntu ongazi ukuthi noma uthi uyohlola uyitshela ukuthi uzophuma kulabo abathanda ukuhlola khona umuntu oya esontweni uthola ukuthi kade agcine esontweni aqale manje avuthulula ingubo zakhe athathe iBhayibheli lakhe ahamba esontweni kuthi kuthiwa kuvula ithuba lokuthandazela abagulayo umbone nangu nawo usiyangena umprofita abaprofite bonke abantu akushiye wena ugcina ubona ukuthi ngeke ayangahambe nami ngeke ngiyohlola njengabanye ngoba usuqala utshela abantu ukuthi into zama yihambi kahle bethi abantu yini ngahambi kahle ngoba uright uyasebenza ulala ekhaya unayo yonke into kwenze njani uthi hayi into zami nje ayihambi kahle ngoba usuzwa into zakho ingahambi kahle usuke ukhohlwe ilunch box emini mawusebenza ukhohlwe ukuthi awudlile ufike ekhaya bakuphakela uhambe uyolala bakubuza ukuthi hayibo ukudla kwakho ngale ongathi maye kubuza umuntu ukuthi ugcine nini ukudla uthola ukuthi no 3 days wagcina ukudla kodwa awunaka awukawazi awazi ukuthi ubuye ekhaya usichithe isikhaftini uphinde nangakusasa uphake enye lunch box uhambe naye emsebenzini ungafiki ukuthi udle mawuke waphuza amanzi ungafike enkomishi isisu sivele sigcwale kube sengathi usuthe ngazi ukuthi waphuza amanzi ngojeke mawudlipha unezimbili ezintathu uvela uzusutha kwakhona uyaphoqa ukudla kwakhona kuna taste ayikho enye into edumayo engqondweni kuduma lo muntu mawuke wamcabanga uthatha ifone ufone mawuthi uyafona alibamba ucinga khulumele phansi yabo wakhuluma ngathi kude athi uthi wena uright athi ngiright uthi awu yini kwenze njani ngikwenzeni awu wena wazi ukuthi wenzeni wena wazi ukuthi wenzeni uthi wena awu cha ukuthi angikutholi kahle athi nkosi yami wazi wahlupheka ke umuntu wenkosi uyabona uma usuqala ukubizwa ngomuntu wenkosi wazi wahlupheka ke umuntu wenkosi asazi ukuthi uyongithola kanjani ngoba phela mina ngikhona nje ngila anginankinga nje ngikhona uyabona ke futhi kwadlula ingane phambi kwakhe umzwe ithethisa uzwe ukuthi kuthethiswa mina la ayithethise ucingweni uzwe ngale ukuthi kahle kahle la kuthethiswa mina ngisicefe ngale call ubone ukuthi hayi lo muntu ake ngimnika ithuba ke ngimi ukufona mhlawumbe usuku noma uyinsukwane ezimbili mhlawumbe uyithembisa uyitshela ukuthi uyena ozobuyela kuwa vela ngabuyi uyitshela ukuthi uzobuyela kuwa ngabuyi liphela usuku lokuqala liphelo lwesibili luphelo lwesithathu uphinde futhi ufone aphinde futhi akhulume ngaleyo voice yakhe athi
uthi wena manje ngingakubona athi hey ngcono kusasa ngeke namhlanje ngeke ngikwazi yini kwenze njani hayi akukho lutho mawuloqhubeka futhi umbuza lento ukuthi kwenze njani nizoxabana adina athi yazi mina ngisazi ngempela yazi sengangisazi sengifisa ngisho ukuvala ifoni yami ngiyibeke ke ngiphumule ngoba mawuzoloku ungibuza njalo angazi manje everyday ngiphindela ukubuzwa wena ukuthi kwenze njani kanti yini mfethu mfethu mina ngisazi manje yazi mina ngisazi uvela ubone ukuthi ayibo nansi inkinga uzame Nkosi yami uthi uyayisondeza othi usondela ubuza kubangani bakhe abangani bakhe bangakunika imqondo uthi uyababuza ukuthi hayibo unjani usibanibani bethu right uyitshenti khona ozothi kuye hayibo wambuza kithi angitsho nenhlani indawo bavele bangakubuza uvela ubone ukuthi istory laba sebeyasazi sonke sebeyasazi istory labo ukuthi mina indaba yami lapha ayiseka isakhulunywa hayi ke kuyahamba vele athi esuka uthi uyafona avela abuza ukuthi ngikhuluma nobani uthi wena hayibo mfethu mina nje athi uthi wena inamba yami usenayo athi hayi ukuthi ifoni yami idelete la inamba ifoni idelete inamba bengayiboni inamba yakho hawo awusayazi ki inamba yami awusazi nokuthi igcina ngobani hayi benganakile ukuthi bengibhizi la siyaxoxa and uyabona ke ibhlungu into yomuntu owazi ukuthi wena njengoba ungekho right uyena kodwa yena ngale uthola ukuthi right mawuthi uyabheka istatus uphumile nabangani bakhe right umbona uspenda more time with ifamily angithi lesi sikhathi abespenda nawe usesinika abanye abantu angavela afaka isithombe ehleli nomngani wakhe kubo bebuka iTV umzwe ethi hey namhlanje ngithola ithuba lokuhlala nomngani wami kade sagcinana uvela ubona ukuthi kusho empilweni yakhe bengiyicefe sonke lesikhathi ubengasakwazi ngisho uspend isikhathi nabangani bakhe umbone eshuthe noma wakhe umbone eshuthe nezihlobo zakhe ubone ukuthi hey lama weekend lawe kade waspenda nawe usekavakashe nje uthi uyafona uyabuza uthi hawo kunomsebenzi ngini athi hayi umsebenzi bengizobona uanti nje indaba kunenkinga yini kade ngabagcina bengizobabona nje ubone ukuthi lo muntu lona usengireplaceile kulowo mzuzu wena unani unale phone nje oyibukayo kwayona usungathi ayina airtime ngoba mayingakufonanga yena ungakhulumanga naye vele ngabe namsebenzi walutho uwathi ukuthi ungena ko Facebook ungena ko TikTok nama content ayokujabulisa owahleka naye nize nishare ama video namhlanje usungathi ukuthi babanga isicefe labo bantu umuntu mawe wangena kwi video yakho wathi hey uvele kube sengathi ukubanga isicefe ngathi ifoni ungayithatha isakaze phansi hayi uyagowisha mngani nami yabona ke lapho imuka nawe uyagowisha lapho uyobonakala uphethe uthulithi yesangomeni uyohlola uthi into zakhe ayihambi kahle isangoma sivele sife sikutshele ngomkhulu bakhe abafa bengakhulumisani okufuneka nibenzele itiye futhi size sikuchazele isangoma sithi lenta kuwena okufanele uyenze idinga abantu abadala bengizokhuluma ukuthi kunabantu bakini abadala uzofisa ukusibuza ukuthi manje umuntu wami yena kaveli la emathanjeni gogo uthola ukuthi isangoma simbona kaveli indawo uyabo kungcono nalomuntu ovela kuthiwe lo muntu onaye nisazohlukana cha kungaveli lutho angaveli inhlobo vele ubone ukuthi lo muntu kahle kwasempilweni yami wayengakazi abe khona hayi ngiyekeni mina qhubekani nokugowisha maye ngiyekeni mina enza kwethukelana kulinda Mfekayo ikhuluma indaba yokuthi ke kuba muncu nje kuba nzima umuntu uma engasakuthandi kungabe kuthini ukuphawula kwakho asihlangane ku-comment section sizovula ukuthi uthini ngalolu daba ungakhohlwa ukucofa subscribe button sikuphathele ezishisayo hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.